Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tak turihan nak tarar sa mido-mido makko. Sa timak ko ditaro. Igar kiro. Kasi umite dulu. Sudah di jam arus ni. Iya matito ka. Dito ki. Mana ka senge? Pagkabejo kita we. Dito pagkuno to ah. Ah, ya ngato-ngato matito. Bah, di mua. Kita paling di mua tu di sebelah ta. Nada ba kita jadi. Memang bau tanah nak tuti kita mana ke sedih na mana. Bawa na lo. Ya, Karena sering bantah tadi. Belum di jika sini ngesana seta, ya kiraminta. Kiraminta, ye, kok mataru-taru tosik kaya landi. Kiraminta masakku orang minta. Ye, kami senang monroi ini. Iko di bulan amureu, amureta, iya mureta gah. Pak Desa. Oh, ini pale anurena Pak Desa. Kuramenga na cerita. Tingka na anurena dar may pole. Oh, ini nakakanasa di. Iya, nakakanasa. Oh, jadi mati pala kusirunto ka pa desa upawangi ke kanureta patuloy balik kenalan. Oh iya ini bahang. Uy, namatak ko syakti di katapay kutunya rin di. Kamu syakti hatu. Syakti kali ni de pak murus matoy bali aslin rute. Odo. Ikanalat kaitan di. Bukan bahasa pacarku tapi putus na. Aku pacar deh, patut ketemu pak balik masih pacar kecuali kalau karena kaitan deh anak betina masih pacar tuh. Oh tuh putus nih kahara. Kan putus. Aku buteta. Aku buteta sampai kita roda sampai deh. Apa sih kok minta kembali? Aku udah bisa parah kemarin. Apa minta kembali? Nak kasih kau masuk kok? Jangan kata orang kembali kan? Oh, masih nanamu di hotel di Desugi. Yuk, ada sana dapat kau? Sana, masih jatuh terkena darah itu. Ada boleh tinggal kau? Lagi suka boleh. Makan kerjaan ya bolo. Ini bolo na makan itu ke pembasok bukan darah kalian lain lah pertama. Dia minta na mas sana angana. Ay, nih makan nih. Nang itu kebetulan besok kita pengaji. Aga narakal gau na. Aga kena ke gau di lato-lato ke kasi langsung sana itan go tanya to na. Inyo he. Ay makan ni nakar kilo pakundi na darah boleh tegar ke di he. Na sisipot to hati. Ay nileke kali dito sa mga mesra kali man harita. Pagura mas dito pala heba hita. Dia kenapa ku kali man harita ni anak negara boleh tegar mi di na. Ya ano rin na Pak Desa. Pak Desa na pana dito. Iyo, mondro. Kuno di konahan. Napata ka ku di mai? Yeah. Kasi nuri na Pak Desa na. Okay, basta na para tala. Manuto dito kailos niya dito di pedi basyo. Hello na. Wala na ba prote ko di ba? Uy. Kita pag-istay basa harap. Kasalikas nga dara. Wala sa no. Ye iraminta. Kami sa diba nung Pak Desa rin sila pag-usin na. Di magalawang batas din kayo palit. Sige, pag-upihan niya sa Ay magamay may masih kung kakapintro ka asik kinong tiri na daray. Paano dita? Dita lo! Kadusata, kita tumurang ibahagya. Tiri. Di ba ito tinapapro ka nagwain do? Unahin na kasi niluto dita yung gusto eh. Hindi pas kinaganda ko pa manilo. Ako pizza nila tulog eh. Pinelo may masiharo. Diyan ako si Mapay.
Iya. Gitu. Jadi manggan dia makin bebas kita tampil di rumah Tata hati muta di Sunindria Aman nih. aman di Sunindria tuh itu apa kampung itu deh mana nomor zaman ini ya kakek mana bisa simul di kakek nama lolo di matuan kita lo kakek wah apa itu matuan di pak ya dia hai di bumu pak lolo ya siapa itu apa dana Aka memang kesini bau nangi di sebenarnya di telon Andre nomor aku pencairan matu saya di miliar na Aku menakut-nakut aku. iya cok saya kaye lo ki ya burap pakai diri lah Tiga juga. saya sekali aduh anga ada kita sekali di bau nangi na ayo kita pencairan saya di miliar kan jabang dan di selon aku nyalen apa yang penting karena rengan kalau bawa kong karena rekon jatuh kong Adil patu saya nggak. jadi setengah lena apa nan roy saya di miliar kamu saya dek proyek nabalu topai lo topan nabalu terus dia kami riet sudah sedia jabu dari kilo lo nabalu 5 hektar Oh, kayak kena show-show. dagang ngaris si rodoan na kampung na ro le kasih Kasih. kasih tanya le Kasih tangan. ya bah nenek kasih terlaki Bah. yo beda sini bana lo dia nyahano lo dia Tulung itu bang. udah mau anu nyahano ya rupanya di itu naman sana di duit nampe Papa dia pare kayu na. Kayu na. Ada jelas sedih londi napakugana sedih minta makunrai na ano ita ni sedih na napaku si sedih kerja tu cinta ya bahas sedih nrodo tahu 90-an aku jatuh cinta napa sedih kerodo 2025 napa sedih makuni di perasa aku bagana witai tapi ikan agak dua Indonesia tuh wah nama agak dibagian negara lebih dua pak ku mega pak tuduh harta mega auto katopak kepala aku kursul standar dia sih na bulu bede kepala lutu pulo poko na kuyan di aga ganin lau tuduh ya makun reye uturusi mana pa ya makun reye lo matopa di pakutu lo no pa di sinta lo pa di perhatian jadi kuidi mancaji direkenin dona ketelukku poko na tego lo sole lo mulak kedor dasu na bulu kede he japa uti hitoi lo talak kedor di halangi uti hitoi sifat tilet-tilet dia kata dia berapa dia kecinta harta tapi langsung yang penting mah kedong-kedong ku ya ton hatu tenan no ada maka lena permisi pa sa pama nga moreu pa oh iya di hati-hati ti pale di iya piramide bara ikan kamu harelo na rodia manusia minum-minum kali di tandro harapan diri Pak Desa, mager kan rodo reno na mulai mo pa na laon rodo meli eno kan kalian rodo meli sautes na depi hali tadi lisu na de Andrea di lala na usure rodo meli to Andrea na mager kan rodo kali pakuro de bahaya kule bolagi atau aku pakuro rodo Pak Desa we de yang muro na di sura rumela monro pa de no le tamato ana rodo manui jaga iki ana we de bahaya kule haya Pak Desa aku pakuro rodo ana kede la we tiri kamu tuh kun rohe ku mega cerita anak rodo ni nala so nala ni nakatung tahu deh kayak kuliah yang pada tak paku kali roh makanya nade pi ya ku pag itu pun lainnya makanya ku ini anu pasal pak dia tuh tidak masuk pakai dia pak deh ya mau kusuroi lo pama lincah di taman motor rodo lao pas di pasake deh nah weh dah hati aku pak deh dana memang ku deh nadi suruh lo paku rodo minta ke motor ki deh si kuana mana hari kamar kita weh mah cerita mano lalu ini bahasa gue desa pak dia tenang anda di kuano kore bahasa Jama ada yang ro pak manoko di mengeluarin gue di lo bahasa mengati ki taruh apa lil pasa aku di renduang yang reno nang kata hari taruh di yang reno ro sinak haro mana nade nang le bola aiki nanti nak kiring lo rumah pak pas oleh kali muta apa ali mai dari ku aku lo pasa disuruh lo beli Andrea na de pilih suka ero
Sudah senang ditaruh dong. Nyako. Aga sunuro pekersilano, aga sunuro. Tidak, Ji. Saya, Ji. Sudah sekentang ya. Ya gaya. Takutku sama kalian. Ayo, may tahu basta, may tahu di ko, tarik korfarakar, korotap, tarik tutup palina, may tahu dia. Yuk, kalau kita sinjak corona. Jangan pegang-pegang. Gak masuk. Baik, kayak ada yang masuk. Kerja buku-buku itu yucan Ronendo tuh. Yucan ke Ronendo tuh, kena jamar. Wih, kalau saya minta lu agar kena jamar. Hai, ada malah kutu lagi. Adi kita, pare-are dia. Raminto. Iko raminto. Senata dia, kusur kalau bahasa na muka aku di mai tujuh na. Dendro pala tajang padesa tajang ko ate mulia. Ada beli. Malu na ako tuh di mana salah datu sebelum yucan lah, aku semua aku di mai. Lupa kadang rohe. Memang aku so cantik di tata we, masa mo sombongi. Nanti dia kayak sisa-sisa kok udah mesti kampung nah dia melo sisa. Lima tempok kalen, budak sama tempok kalen. Masa harus disuruh pakai langsung selesai deh. Ada si bawa anak pada desa kan. Maka mengi ranu-renu pada desa na pokok kalen ditaruh. Asli udah kita tahu banyak oke. Karena itu Gertin rumah dan lau. Mana? Oh, Bunda. Mana? Kemana nih paling keturu, hai? Magai. Si di alaman keturu tuh. Pasa mo rin lah, lo kada la raparia masa. Maiga nih, ro. Bisa dibolai ke bawang nih. Aga member kalau bawa kuni di mai pa mega obalo loi. Guru boleh tura-tura dulu pak ya diri kan. Nyaga bae lo aga lo danga lo kaman se bau ni. Penting lau nih mai Kasi kudu. maga ya di sutoa. Di sutoa ini. Ya na ba? Toi, dua i. Ano mai ji? Tura nih lo pudah. Aga rekai. Kana mo lo di pau na. Ay, mak. Parela ni sair dai ke? Watanunya ro. Aku di makna he, makna. Kalingay. Kadiri aku tahu lo. Sair ni ba dai ke? Kita niya doi. Kan situ ngena bae diri beneo mana dua e. Pemasiangi. Na wismo ke beneno niya. Tanata beneni sangga. Kita niya ro masuki. Lalu Pagkrohe. Matuan lo, nade na sabi na dulu dipake. Poko na mana. Kuta turusi ya elo ku decisionnya deh. Uturusi toy aga elo ta. Ta pubahan ni aga elo ta. iya pale terusi de pisai. Aga elo ta tas. Lo ke dilang ya mobil Alphard. Putana Pajero Alphard na. Gampang ya tu. Kauni hana he aga he kauni. Jadi masai deh. Na ya. warno na niya. Elo sih kasih magkali ini lo mana. Ay, maaga ko di ini daripada dito na dili di pagi di baca na bao na lila ke magkapuro palinan rasakan ni sige na to po ni Alphard tiga iko Pajero na lang sembarang kena nga lagi pencairan yo Ada situ palitan disirang. ay Ada. sayang kalau ngodangi pale kata sa rin lokut sisel maya pa na taon niya hao tudan ni dolo Ada surtik diri makna tuh. ay yang penting kaparin loku sisel tama siya mo kutatarimin loku itatarima to di mo tarime lo katalyang ngoto itasediko neng kata parin loku takisetku Ah, gitu. Awe, pak mana pelece ka dolo pang kasi di mabutai. Muy pinsan muna ako dito ni si Dena tayo lo mana tayo lo mana. Assalamualaikum. Kamu cetang? Nak kamu di mana? Hai, ada tuh main ibu desa. Lo kamu lihat nih, sapla si Raminto pak. Pura di salah kon rohe di ananake di ucan na di Indotua. Magami na di salah. Dek wiseng sedin roro ya ceta pa usure lo pasa den ro meliangan rian. Mana dek pilih si kuero. Ada yang motor reta. Dek
si masaya ko ba sa didi pa kades pa. Ay, meron na kalau may roku pagrodita. Dan oleh mana bola iki aku pas oleh. Ni magamay wasan kasi lang medikiri kumbana dong bola lebih pasar didi. Iya lah ya wasan ada tuh Jadi mana balik lah. Tapi kena bonyo mana ngalalena rupaan na poro mana pa di anu pura di sana di Hecap. Lokta tuh siya ko. Memang pak, so to dita lah so cantik to dita koro. Yan na dito kita mamelok itu. Iya lah, Melok itu. Misalnya kalau warengi lah. Kalau saya di na merenga main. Masuk bonyo ala ali 5. Ale kan may 5. Satu di desa edi na aku pikir 2. 5 he. Jangan beri kantong. Jangan apa kamu tas kue salin na di. 5 sebu. Oh iya. Nih, Terima kasih di. ya, masih kali Kalau pada kaya berita, udah. Mga manro ibu desa na priberimak tu. Kata melecet ka. Tahu, ayo masuk. Magal ibu desa na priberimak kurita ro. Ay, mami, gara kumbro hello kilo minta yan rena padesa favore kaya di Allah kumbro di ucang. Anu rena pa desa Inshallah. Iya, Pak, gara kajijili kali gara lima cewek kumbro. Ha? Lima cewek. Tiba-tiba gara ini. Wih, nasa saya kali teke ini dan rena bali tiba-tiba. Do kalau miti pala dolo sina pe kulit ole. Ay, hamba siya liya kali gabi kalau cele he. Ha? Dipihirap pa ko gabi kulo kita lima cele toroko. Kaga hindi na sa bangla ni mali may he aro he monro gabi he. Iga mes chale ro anu rena pa desa ro. Ay, ucang kare. Masilong. Yucang. Pwede mo rin ran. Ba, ye, sinamping ram siya pala pajak ini. Ya desugi pa pajai. Tidak sugi lo mau hakka maga na. Hindi aku lo. Di ba na masay Pang pang-checks tu. Pa, ada sugi sila mau hakka maga na ya uba, ada sugi masay pa, ada ceweran ni. Lupa ikis ndala aku ceta. Apa kumuntot te kulato lato na sila fatta kido anak berani. Ada dalam minta pura di pada to kasi dai. Ay, kurso ya suruh matempo kali pepe. Sama na to ko so artis kali ko ro jeka bahata ba sa ileta wis ka digar etiana digatte nasa yale na bitaw na le na matapurakang magkakasaran gusto ko bonyo ko bonyo yan ay sedingnya lo lo chali ko na nahaiki muna na matesisun. Assalamualaikum. Salam. Kabe Bu. Hari Kamis ini Hardi. Iya, semua hari Kamis ini hari. Nah, kami Kabe Bu menunggak Ibu. Yole. Tahan dulu. Malah kak Saya biasa. udah di PNM makan. Penenku. Ide kali gak duit pun diku. Matu ku minggu depan minggu main. Enggak bisa Bu. Kiko sarana dia. Tinggal tuh sampai malam. Wih, aja. Yang bisa nalakai ku makan nih. Kiko engkau romai. Aswalin istirahat kai ku kemana kai indrom di. Aja lah kasih kalian diku. Aja kasih ka. Dimarahin nggak sama bosku kesian. Jadi makan di saya. Kuliah kali agak duit kurang diku hen. Sila bakal diku hen. Enggak sudah mana begitu deh kalau aku jual. Itu sarana dia. Itu kan mau cerita pengasih. Bu, nggak boleh kayak begitu. Baik-baik Kikes yang waktunya mau kita ambil nih. Baru mau bayar begitu. Mau cak baik-baik ini, tapi tidak ada uangku. Kikes yang dimarahi Kak sama bos di kantor. Saya juga mau store Bu. Gimana caranya? Menunggu Kak sampai malam Bu. Bagaimana Bu? Alamnya semua ala doi no. Wah, indo tuh perlu kali, wah makakaraman selambiku, baru lah bisa lambi kali ka bukan asal lambi, dia kado fang bisa lambi, si denana nasona, kado ya polene na, dia mau baliku di bola Kita kali bayarkan Ibu. Nggak ada juga uangku. Ya indo tuh aja nih saudara Bisa gitu kapan dijual ini? Anu ini kenang-kenangan. Ibu kerjanya usahakan dulu Bu. Menunggu kapalnya di samping dia. Yang penting ada jite. Yang penting ada jite sama kue. Hei, jangan ke depan ninu. Hei, siapa makalinya ninu keturu. Biar Kau nggak doi, dia kagak doi. Kumakan kakak. Hei, di Ibu, kenapa Ki begitu? Baik-baik sekali Ki waktunya mau kita ambil. Langsungnya begitu, kita yang ditagih, kita yang marah, kita yang pinjam, kita marah. Bagaimana saya juga dimarahin di kantor, bagaimana nih caranya? Kalau rasa kamu tuh, turunnya anda tuh. Itu pura-pura mi lagi. Oh, Itu aku seru nih.
terserah mau urus, yang penting bayar utangnya nah. Oke? Sebentar datang lagi kalau malam. Oke? Assalamualaikum. Kita taris. Assalamualaikum. Kurangi. Kurangi nomor siapa? Ye, Kini boleh tuh? ipuda kerlo melitole nang kakariba uruntu. Kari baga. Ura di sala nureta. Ya kurangi. Maga iga chalai. Indo tua kun rona ya yuca pak pangtalo pak kajili-jili muntah aja jadi salam muntah. Ika jadi kina siseng ya nureta pura siruntu kan kerohe na. Kasih kisiseng. Kurihana, hana juwe ni maga mesna nureta na siseng di sala. Papunta ko makunday na kajili-jili. Nanti ke kajili-jili kan nureta na siseng adenre. Sirun tu kau ni bunda-bunda pongoro kundo di tengah lalang. Au. Oh, Di sala. raero. Kato watong katulog diri to. Agar orang ketungkap apa sih? Ano? Meron reta. Ano daraw ka to? Ya, nak darah. Yosho ni? Ya, tama-tawa. Pero pa ganay taloy na nato. Kecas di tukang basyo. Maka mingi mero paganda si tendulo na matuwa ka masih. Kita pau ba to di matoa pa desa. Tapi kuya di lo ke makna liwa mufa to uju. Oh. Ano di ba do ya kata di desa ni vale uri ni ron reta. Maga tasri pa kades. Ya kuelo muy. Tatanay mo siya do. Iya, leh banget tuh tanah di dolo kuelo ki jadi nih tuh Ya. pak. Daripada live sole kalau tanah di dolo di. Lagi dulu. Maki dulu bu desa. Mas Murena ban asal pak desa bah kok pedagi kena kepabean itu sirina pak desa kude Ko tarima. pala dulu kalinga pa desa. Pa ini mereng kalinga tulo di ala to. Ya ko si Maruka apa kasar di sini. Wih, ala ini dia. Ngecas Maruka. Terima kasih Pak Kades. Tunggu aku Raminteng, aku akan melamarmu karena saya baru datang dari merantau. Itu hari saya berjanji akan menikahimu setelah saya dari merantau. Nah sekarang saya sudah pulang dan bawa uang yang banyak. Pak desa siapa pada sebenarnya vendresa nginureta lo? Ini bahas ya kata seding kemampuata. Oh ya kuya malah. Usiaga, ini baha Pak Kupuji Bunta nureta. Ya. Ang bali tasudi telori lo. Elo no tasi si onro. Bulu si onro, vendresa. Ya. Wanto. Tanda to be anu na tayo bendesa yung pamera kan eding ganyan to no bendesa. Tenan ni Pak desa. Ala gaten lau tete wareng ni Pak Kupuji Kalimantan ya nureta lo. Apalagi na restuya indanaku. Wana kestoy ki. Jelas. Anu nani atan rasoni pale. Ya kuya mo baja. Ni Kuya ko pulis do na pala lo perangi dari sugi na pasaria manang ni kokung ni jadi na pang Ya. jadi. Ya. Bu desa, terima kasih di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.